niba ndashobora kwinjirana muri prison ntuza defense yanjye ubwo nzija n'iki kintu niba si cyo kintu atari icyanjye ikizaba icyanjye ni ikihe ibyo rero tuzabiye byose turabishyira muri ya nyandiko ngo twabivuze noneho tuzabibahe sinzi inyandiko muvuga ngira mu nyandiko mwari mwatubwiye yari inzitizi oya nabyo ko mwari mwabuze ngo ibyo mwari mwanditse mbere mwabikuye nibyo byose nabyo ni ibibazo mu bindi. Monsieur le Président, en fait, oui, maître Gatera, tubajije igituma bwana Rusesabagina atarashoboye gufata imyanzuro. Ni twababwiye imbogamizi. Nta kidasanzwe cyabaye. Umukuru ndavuga ku ifungurwa rya Rusesabagina. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, Bwana Alain Mukurarinda, yagaragaje ko kuba Paul Rusesabagina Nsabimana Callixte bakuze kwita Sankara n'abagenzi be bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika ari ibintu bisanzwe. Yabigarutse mu kiganiro hari ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA agaragaza ko abantu badakwiye gutangazwa nuko abo barekuwe kandi ari ibintu bisanzwe bikorwa mu Rwanda. Mukurarinda yagaragaje ko Rusesabagina yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyuma y'amezi 6 yanditse inyandiko isaba imbabazi kandi anicuza ibyo yakoze bikagira ingaruka ku baturage. Yagaragaje ko nta gitutu cyabayeho ngo u Rwanda rube rwarekura Rusesabagina ahubwo ko byanyuze mu nzira z'ibiganiro. Ati abantu baraza kwifata uko bashaka, ushaka kubonamo igitutu byanze bikunze azakibonamo, ushaka kubonamo ibiganiro azabibona, ushaka kubona ko hajemo n'umuhuza azabibonamo kuko byose biri hanze nta banga ririmo. Yifashishije ubutumwa bw'umusenateri wo muri Amerika washimye uko ibihugu byitwaye mu gushaka igisubizo kuri iki kibazo. Niba banyiri ubwite babyivugira, niba iriya baruwa mwagaragaje Rusesabagina we ubwe yiyandikiye hashize amezi hafi 6, wakwibaza ngo hagati yayo habaye iki? Niba bababwira ko haje mu muhuza Katari nk'inshuti y'u Rwanda, yaba ari Amerika yayitabaje cyangwa u Rwanda rwagaragaje ko hari ibyo tutumvikanaho. Mwibuke ko Perezida wa Repubulika yigeze kubikomoza avuga ati murasaba ko Rusesabagina arekurwa kandi koko n'amategeko arabiteganya. Ariko se abo bareganwa abahohotewe bo bite? Urumva umuntu arasabye undi nawe akweretse impamvu ibyo usaba bitahita bishoboka, bivuze ko bagomba kubiganiraho kugeza igihe bageze aho bahurira. Yagaragaje ko kandi irekurwa rya Rusesabagina ryakurikije amategeko kuko nawe ubwe yabanje kwandika asaba imbabazi kandi ari ibintu bisanzwe bikorwa. Ntawe ushobora gukurirwaho igihano atanditse atasabye imbabazi nubwo mu kuburana atabyemeraga akaba yaravuye mu rubanza. Ariko mu rwego rw'amategeko tuvuga ko niyo wagera mu rukiko rw'ikirenga warahereye hasi uhakana, ntabwo gukuriraho uburenganzira bwawe ufite amategeko aguha yo kuvuga uti naruhanyije kuva kera aho bigeze mu rwego rwa nyuma ndabyemeye. Yagaragaje ko mwimba rwose Rusesabagina yanditse atakambira umukuru w'igihugu yicuza ibyo yakoze no kuba atarabashije kurinda abasivili. Ati yageze hasi aravuga ati ndicuza kuba ibikorwa byanjye wa muntu wo muri FRN wari uyoboye MRSD byaragize ingaruka, byaragize ihohotera. Ubundi hohoterwa ku basivili ndaryanga kandi ndarirwanya, ihohoterwa mu nyungu za politiki ndarirwanya. Akongera akavuga ati ndicuza kuba iryo hohoterwa ndwanya ntarabashije kumvisha abo twakoranaga ko ari wo murongo bagomba kugenderaho. Yavuze ko nubwo barekuwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika bitazakoraho ko bazishyura indishyi zategetswe n'urukiko. Itegeko riteganya ko iyo hari abahohotewe bagizweho ingaruka kandi barahari, hari abapfuye, hari abakomeretse n'abakigendana amasasu mu mubiri, itegeko rivuga ko iyo bazijyana n'urukiko izo ndishyi zigumaho. Indishyi ntawe ushobora kuzirebaho kuko itegeko rirabibuza bitinde cyangwa bigire vuba bazazihabwa. Mukurarinda yavuze ko ibyabaye ari ibintu bisanzwe, wenda impamvu byavuzwe cyane ari uko Rusesabagina ari umuntu uzwi cyane. Yagaragaje ko igiteye impungenge nta muntu uvuga ku bandi bantu 386 afunguwe ku mbabazi zitangwa n'itegeko. Ati ntabwo ari ubwa mbere mu Rwanda abantu bafungurwa kubera imbabazi, uzarebe icyumweru kizarinda gishira nta muntu ubajije kuri aba 385 bafunguwe. Birumvikana ko uvugwamo ari umuntu usanzwe uzwi. Abantu babyakira nk'igihugu gitanga imbabazi kandi nk'ibintu bisanzwe bibaho ndetse bigendeye ku mategeko. Yavuze ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 9 gusa Perezida wa Repubulika yatanze imbabazi ko bari bakurikiranyweho iki cyaha kiruta ibindi byose, barimo n'abari barakatiwe igifungo cya burundu. Inkuru y'irekurwa rya Paul Rusesabagina ndetse na Sankara n'abareganwa yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki 24 Werurwe mwaka 2023. Mu nkuru dukesha ikinyamakuru Igihe, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye guverinoma y'u Rwanda yafunguye Paul Rusesabagina.
Anthony Blinken we asohora itangazo rica amarenga ko Amerika kuva na cyari inyuma y'uyu mugabo mu migambi yo gushaka kujya ku butegetsi mu Rwanda. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika White House byashyize hanze itangazo rito rigaragaza ibyishimo iki gihugu gifite byatewe n'umwanzuro wa Perezida Kagame wo gufungura Rusesabagina. Iryo tangazo rigira riti ntakirenze umwanzuro wa guverinoma y'u Rwanda ufungura Paul Rusesabagina. Umuryango wa Paul witeguye kumuha ikaze nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sangiye nabo ibyo byishimo by'inkuru nziza ya none. Komeje agira ati ndashimira guverinoma y'u Rwanda kubwo guharanira ko uku kongera guhura gushoboka. Ndashimira kandi guverinoma ya Qatar ku musanzu wayo mu ifungura rya Paul rugaruka muri Amerika. Nongera gushimira kandi abantu bose muri guverinoma ya Amerika bakoranye na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo tugere ku mwanzuro ushimishije uyu munsi. Amatangazo ya Amerika kuri iri fungurwa yashyizwe hanze n'inzego zitandukanye, gusa muri yose iry'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken rifite ubutumwa busa n'ubutandukanye n'ubw'abandi. Muri Kanama umwaka ushize uyu mugabo yagiriye uruzinduko mu Rwanda rwari rugamije kotsa igitutu ubuyobozi kugira ngo burekure Rusesabagina. Mu migambi ye yari arimo ko nibibana ngombwa ashobora gusubira muri Amerika ajyanye na Rusesabagina mu ndege. Tangazo usize hanze rica amarenga ko guverinoma Amerika yari inyuma ya Rusesabagina muri gahunda ze za politiki no gushaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Blinken na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyumva mu Rwanda rutekanye kandi rutera imbere. Twongeye gushimangira ihame ry'uko impinduka muri politiki mu Rwanda n'ahandi ku isi rikwiriye kuba binyuze mu mahoro, nta mwanya wa politiki ishingiye ku bugizi bwa nabi. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Stephanie Nyombayire yatangaje ko ifungurwa rya Rusesabagina rigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi wari warajemo agatotsi. Ifungurwa rya Rusesabagina rije nyuma y'iminsi guverinoma ya Amerika yarahinduye uburyo yitwara muri iki kibazo. Ku ikubitiro iki gihugu cyotsaga igitutu u Rwanda gikomeye kugeza naho bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko barusabiye ibihano. Gusa kuva mu kwakira umwaka ushize ibintu byatangiye guhindura isura, igitutu kiragabanuka ndetse n'umukobwa Rusesabagina kandi Kanimba ahagarika kongera kumvikana mu itangazamakuru. Aha niho hatangiye ibiganiro ku busabe bwa Amerika byo kureba uburyo uyu mugabo yarekurwa. Inzigo yari itangiye kuza mu bana b'ibihugu ikavamo. Ni nyuma y'uko kandi umukuru w'igihugu Paul Kagame atangaje ko nta muntu washyiraho u Rwanda igitutu kugira ngo rurekure Rusesabagina. Byarahagana saa yine z'ijoro nibwo Paul Rusesabagina yavanywe muri gereza aho bahiriza umwanzuro w'imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu. Bivuga ko yahise ajyanwa mu rugo rwa ambasaderi wa Qatar aho agomba kumara iminsi mike mbere y'uko yerekeza i Doha muri Qatar, aho azahura n'umuryango we agakomeza urugendo rujya muri Amerika aho yari asanzwe atuye. Mu minsi azamara muri ambasade ya Qatar, amakuru agera kujya avuga ko azayifashisha asaba minisitiri w'ubutabera uburenganzira bwo kuba yasohoka mu gihugu. Mu ibaruwa Rusesabagina yandikiye umukuru w'igihugu asaba imbabazi, hari aho yavuzemo ko ashaka gusanga umuryango we muri Amerika. Nk'abayobozi ba Amerika yabwiye itangazamakuru ko nta kintu cyihariye Amerika yemereye u Rwanda kugira ngo rurekure Paul Rusesabagina. Ntekereza ibi nk'intambwe yatewe bigizwemo uruhare na guverinoma y'u Rwanda, ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Paul ubwe. Ubwo Paul Rusesabagina asohokaga muri gereza bivugwa ko mu bamwakiriye harimo n'abayobozi ba ambasade ya Amerika mu Rwanda ndetse ko banamuherekeje agenda. Amerika ivuga ko ikibazo cya Rusesabagina cyari agatotsi gakomeye mu mubano wayo n'u Rwanda kugira ngo afungurwe, ngo hari hashize amezi hari ibiganiro bihuza impande zitandukanye zirebwa n'ibibazo byombi birebwa n'iki kibazo. Umuvugizi muri Perezida Stephanie Nyombayire yanditse kuri Twitter ko guhabwa imbabazi kwa Rusesabagina bidakuraho igihano yahamijwe ndetse ko gishobora gusubizwaho mu gihe yaba asubiriye ibyaha yakoze. Umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Qatar wabaye ingenzi cyane. Ikomeje avuga ko irekurwa rya Rusesabagina n'umusaruro w'ubushake buhuriweho bwo kuzahura umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Qatar yahamije ko yagize uruhare mu biganiro byaganishije ku kuba Rusesabagina yahawe imbabazi ndetse ko gahunda yo kumwohereza muri Qatar irimbanyije. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Qatar Dr Majed Al Ansari yavuze ko ikibazo cya Rusesabagina cyaganiriweho mu nama z'abaje abayobozi ba Qatar n'ab'u Rwanda mu nzego zo hejuru. Qatar ivuga ko isanzwe igira uruhare mu bikorwa by'ubuhuza bitandukanye bituma iba umufatanyabikorwa mwiza mu gukemura amakimbirane binyuze mu nzira z'amahoro n'iza diplomasi. Ati n'uruhare rwa Qatar rugaragaza icyizere ndetse n'umubano ukomeye uri hagati ya leta ya Qatar n'abafatanyabikorwa bayo b'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro z'uku kwezi Perezida Kagame yari yaciye amarenga ko uyu mugabo ashobora kurekurwa, avuga ko u Rwanda rwababariye n'abarenze we bakoze jenoside. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda arimo kurarinda atangaje ko nta gitutu u Rwanda rwashyizweho kugira ngo rurekure Paul Rusesabagina, ahubwo ko ibyakozwe bikurikije amategeko. Ati abantu baraza kubifata uko bashaka, ushaka kubonamo igitutu byanze bikoze azakibonamo, ndetse n'ushaka kubibonamo ibiganiro azabibonamo, ndetse n'ushaka kubona ko hajemo n'umuhuza azabibonamo kuko byose biri hanze nta banga ririmo. Senateri Jim Risch ukuriye komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika itangaza agaragaza ko bashimishijwe n'ifungurwa rya Paul Rusesabagina. Ishimiye kumenya ko Paul Rusesabagina yarekuwe muri gereza yo mu Rwanda mu mezi 31 afunzwe, nakurikiraniye hafi urubanza rwe, abashimira guverinoma y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoranye ngo bikemuke. Paul Rusesabagina arekuwe hamwe n'abandi barimo Nsabimana Callixte Sankara hamwe n'abandi bantu 18 bo muri MRSD FLN bakatiwe hamwe n'abayobozi babo.